Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Tauriau Suada rumah itu sopa kamalua Tauratale
tauriau tekibu mandana gundeni marau tauratale tauriau suata rumai tu sobaka malua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau sambuna sana yado pakambao kanina senga kalindaro namusua irui wananabu karubundi tikoba kambalabu maina tolomo memo kota ea sangu tauratale tauriau sua darumai tusoba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau rauta menda kele rawa sese sana baka rauna tasere ngau nada bambeka na runga iso tatale kumai kode mole mole sa rauta mandanda usa mode beita la tala isa usa ngole tauratale tauriau suada rumai tu soba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau rauta menda kele rawa sese sana baka rauna tasere ngau nada bambeka na runga iso tatale kumai kode mole mole sarauta mandanda usa mode beita la tala isa usa ngole tauratale tauriau suada rumai tu soba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau tauratale tauriau suada rumai tu soba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau tauratale tauriau suada rumai tu soba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau Pinapalung sar turang ken marama derbo ken ngone lew simi robo weekend na kabdi ben garab dintai kita bagi menir turang marama derbo ken ngone lew ni bul rangone ke bagi ando pata chumai na namu ni bu wale turang na kabdi ben garab dintai to manda ke buso chubi ke bani mai tega bu chuk en ni otin do na u non to bitoka na kabdi ngani kuan do ngan gabak libu liba mai atarato kono to station binangoya sar do tukro palang apen running tal tunggo una da siamo chumiki na kabdi ben garab dintai upedila no pono menindo ben garabi ni sambula ni mato binang sa mai le ni matu ali radio bulun do bata ena e kabi dengan ko bekana ken di raw no to bitokan ya na kabi ni singa tu site ni nai ne kuruso lu kaon di singa di bulu September en ngal lagi ta potoka en vitu na kaloko ena kabi wambul tanga bikum ni sa siamo chumai en no e bata no to live ni Facebook page bulu na kamala langa besi binang do siamo to Australia bota lang kina be gym be sama-sama na kete bulu na kana borda na tunuku maimba kalau ngatsakat sudah bin garabi main tai ni buru-bura ni toko kinonggora na kabi na ko benon to bono lamani beach wakata lakin be lisa pe disibo ngali kaono mbulu benaka bagunu ni benaka tu ni bike muni wakata lakin be donu weka ndre sarango isa George TJ bulu benaka kibni benaka na siamo chukumai ena ya kabi na ni kuwa wakata lakin be nawanga egi joy baka nudi binaka tueni bike muni mbulu tau na itna wakata laki na mai kale mbulu binaka jo boli baka nudi binaka tueni bike muni kena no muni matu bale binaka en buku no muni siamo tokma ina kabdi bin karabati na indona ngula galangon taro kota madani botol sarne rongo baka mbulu tal chunga be ya masta pete na itini na sa bole bu gemu
na siamo cuma na kap di bingarabi ndai na radio bulan 2 bata ndola kerker do kerito ni bikem na beka bito ko sarel na kan gewas itu non to bito kandi na kap na kan kuan to ngul lak tala minggo ya balata ndio nang gaita lata nda po di binaka chugan Lincoln Heritage Life Insurance na po kuno to bito ko ni chiko weekend na kap na kan kuan wakta lakin bitini TJ mi ele mumbula wakan di binaka to en bikem na turna to ko sar na marama derbo kinangon lawa na ekab di bingarabi ndai na radio bulan 2 pantar ko teman-teman di rongo ucanda ki tomana tuna nonda visi mati na kabi na ni kuwa mele dopa na vitu na keloko sai kwengo non dei rongo e non bongi ni kuwa dambe na mata bosse me vangai na bosse bo dua Masuli na nona itugutugu no Prime Minister and a US Pacific Island Summit and a second ingito roro ngito katarabungo mona Flying Fijians. Arto sandambe di kuana matambose kan dingita kimerto wanganga na ibala sanga nindundonu kaboedora na bosa bondua ka sabadengu itungo bagawawa ko Kamal Kumar abadengu ko Kumar metubawa na turangana presidendi ni nondo bono Ratu William Katuniberre na January ni ambakingo na iboga sala ni turangana Prime Minister Siti Beni Rambuka na rukuni lawa wasindunan rau tini kandua va ni abuni bobulewa ni nondo bonua kuerto na matambose lewe vango se na tribunal arto lewe na tikuna turangani lewa David Lewis turangani lewa Jiten Singh turangani lewa Filimoni Chitoko ke turangani lewa William Desmond Kalachini na matabile wayango en ndambitiko en ruana singa na Court of Appeal esuba endone bola kerkere ya bangole kina matabile wayango kerawa ni rakilana leni bonua na bile wayango ia erto barita kana matabile wai ni na sanga ni bokatare ti ko ndo boli tukutuku en alomani matabile wai membele tana tikinongo en rukuni abuni bobole wani ronondo lu tiniga tulu na wasi tinikalima va tukuna narungodi ni kisi en matabile wai bobo na bile wai balu kina matabe bangangai e abutaki bola wa endondo numendola giberna leni bonua bakabo ke sanga ni bokatarai en abuku ni le wa ndondonu esa mai rumbitiko na be ka todoko me bawa wa abwana kene sa ko Kumar kabagakina nanona dhagdaka na raitaya lo ni mbange ni be torta ke takina ni Asia sana Asian Development Bank na bulongo e baritaka ni na tumbu na mbula bela boni nonda bunu e na walu poindi tolu na pasende e na rondo lu rusunga bulu katulu kana ngai tumbu maloti ko yani na tolu poindi vitu na pasende e na rondo lu rusunga bulu kaba e kana chief economist ni Asian Development Bank ko Albert Park dina nyongo e tuku rongo benaka ni tumbu na mbula bela boni nonda bunu endo makasara maina veka e namaki e sanandodonu mena mbiwata na itubu me bondita kana kena wo ibinaka na nonda tambana ni sarabanwa e mai suleni ko na nonda Prime Minister Siti Beni Rambuka na nonda itugu na US Pacific Island Summit ka boedori me Washington DC ka baga takilikila takine matai ni nona ruana singa na nona natigo na mbosongo e baga bimbita ko Rambuka na bimbi ni be baga mbauti na ndobata kena muri na be baga ndindu takibo lawa kene bo rauni lawa e tukuna na Prime Minister Siti Beni Rambuka ni yadondonu na ngauna ni mbosongo mebaka ni nganrevi na kena baga binagataki na be baga mbauti kene bo rau ni kena boedori na lawa Koviti e malwera tiguna tiniga wala matani tuina Pasifika karabande itaka na non raveto koni kina binda ni dinati na ken romali ko merke ke na Pasifika endo vera na saini taka na bendina dinati ngo sai ko na non da Prime Minister Siti Beni Rambuka ka bare tagitigu kina na non rando bata keina rai mendo na bonua ni beso tu taki velomani tangomaki karani tumbu mebinaka na non da Pasifika en dua na nona ngole kinesa savara na ibu kini Prime Minister kaminister ni labo Professor Biman Prasad ela kitu kana dona vital no kirnan revani lur ni usando mai rarwai etukuna na Professor Prasad ni sa taka tiku bangu matu na ngono ngona matin tu do bata
me wali na lenga e tarairati ko nan reiwa ni lori ni usandobu ke ir nandau teindobu e na buku ni lenga baga wasuma ningangi ni suka e kuria ko Professor Prasad ni sakilati ko na ministry na kunru ni kena lenga tu nei tubaki ni sala ka baga buna ti ko na rendre ni kena ndo waka unandobu ka tukuna ni ongona buna e sa kautele sumaikina na mate ni tu bata na PWD. Esa basala tagi tiko na Nayabu Station membeleta na udiwai lebu na wanimbuka Nairukuruku Station membeleta na udiwai na wanimala ke na koroko nabula umenei tasirika ndabu tikiba koto na udiwai lebu na rewa na ivakaro ni walu we kali bagi tikungo esa lore na matakani kuwa ni sabaka misala ki malu musumbu na kauko ni wai ka lutu bagaki na ivakarau ni wai erato utukuna na tambana ni nraki mainandi ni ndona woni nraki susua e toso baga malu tiku mai kina nonda banua na baga tulolo ni nraki kina tauni uda e ndona ka savoro tiku kina nonda bibunua medo bani e na singa ni mtaka kebaka ndua ngole baga ngande ki Kozhikode district mai Kerala e India e ka sotaba mai na bubu na mosini tilo na lua na mosini ango e sabe ba salta ki na tambana ni bola no da bonua moni ngole saraya ni boto tolo karai da indo na buni wai kala ke bare tagawa ni ko ni angole tu ki India ngo ni wote na kana mai ndikaba na ministry na tete ni matengo na knife virus mai na tikina ko Kozhikode mai Kerala India na mateta kongo e kuni to manda mai Malaysia e na tiniga dio sanga bulu kawalu katukuni ni buna na matengo na kana ndewa mai na monu mai na bua kaki na tamata ana ngonongo esa kila irawa e ono na kisika leorua rausa valenga yoti na matengo ya ripote takini yoti ni kisi na gatiniga lima ni singa ni bula ko September me bakani lele tigo na wili ni matengo na nonda bonua ka sanga ni ndo na Pacific I think mai Kerala na manu etukuna na ministry ni bula ni sando donu nga mendanga ro ni katuba rau ena vengo na keve me bakani retiko na matengo na tonda ku kebiti ya sati ko talanga indo ni borra ukasa baga mureti ko na tambana nimbula ena kena wana no biman World Health Organization na kena ndio na matengo ena nonda burubura ena buku ningi torakabi ba doreti gongo na nonda matatimi me bakani retiko kina na ilaw ndongi to bina kandondwa ena nonda burubura ierto usota ena moni madongo kena ndona timi kauko na kena ya tueliu ya esa bandira ndina taikwa na tim ni biti na biemba ki sauti ka arto usambita indone batang ndengende ni indone timi kauko ka taletaki na saraba erto una sota batale tunga na nonda tuli uni tim ni biti indone timi kauko wa ena mua ni madongo na kena tori andua na ngito na bingo na kede indone ka erto ndo bana matakina na nonda dorbo ka satu talengo indone timi ka arto na senga ni na turabo mamanda endine nga ni maya do so na mabola lai na oti na sota ke Australia karto mani mai baga ngi toka bagale lai na nondo toni bala ni bara ni to mani tali na bako ko yang ena buku ni gitu kataraba ena mua ni madongo ena sanga ni gitu rorobi biti ni gitu ena mua ni madongo ena buku ni rono sota tigo gene timi ni Georgia ia ena bana nanu ni ndo na beto koni era nanu mani ngitongo endona ngito ena baga daga kai koi kina na timni biti e kamarota ki berto na dorobu ni tiko endona bonua mai brani se karatiko kina nando beto koni ni timi ka ando bakila ina ndo tani sar nando beto koni lora ina lo mani rara ngito ena buku ni nonda tokoni na nonda toni bala Taranga vera ngo mi bwa bina dai kem ni ka na len ko no me viti ndina ni vedala tsi wona ngona ni ngito bwa bina tabali buna no ni vito koni ina no ni masulaki ano ni toko na to na manda timi bina ngona timi ni viti ki mam satu baro na mata timi rame na ngarabina kina ni tabina lo ma domingo singa baroi bwa bina tabali buna lebi masulaki na vito koni nak kuna na inside center ni Fiji Water Flying Fijian Chosua tuisoba nyongo endo nang gito erto na ukata mesai tini nyondo tungito na World Cup ngo ia na nondo beto ko nendo beto ko ni timi kuna ko tuisoba
ni timi ni biti e timi tali tegi tiku mai barani se enang ngonongo e tukuna nandong gitu lu ni Flying Fijian manasa saulo ni sa kambimbi na nonda toko na nonda timi e na bo ni ruaneng gitu sa tikongo e matanda menda bangambauta ni tubu-tubu kabagaki na nonda dong gitu e na nonda toko ni ra nang gitu ni burbura ersapa klati una dorbo na beto koni ngole tugani na nonda benua kersapa nui tu na tomani tiko nonda beto koni medaba ni erto badabara na boni nonda tong gitu sa tikongo e matanda tu e bangsa kiti sarti kuna nonang gitu ko Joshua Tuiso na Rugby World Cup ni yang bakiongo e tukuna ko Mike Tyndall en na lewena na tim ni England na World Cup ni ronondolu katulu e laki bagan dikeba na nonang gitu ko Tuiso ni oti nondo to mainganga wana tim ni Australia e baga do taga tikuna nonang gitu ko Tuiso ko James Haskell asang gitu ti baga bitu sanga bulu kabitu na tim ni England Arto mai bagatang-tangi bagalele ni kona nonda dorobo mai bodo ka arto usawa na matati ko yani anan dua tale na singa ni bako koyango na singa ni mataka na nonda to itu tiko se ko merto nang ganga ana boni runang gitu itiko ngo matanda to merao ni rto na dhambe kina kota final ni Rugby World Cup e tukuna nandori bi bagatabuli ni Fiji Water Flying Fijian Simon Rewa lui ni rasa kilati kuna dorobo ni nangandre binanganga na boni runang gitongo kartu sanga ni abalati na buku ni nona menganga na timini wile sibe Australia na singa na noa ka sambito bata kina na timini biti na dua na bata mena dua bira na walu na timi mena bata bara na sota ngo tukuna kore walui ni timini Georgia endo na timi kaukawa kame kuwa ni tori boga mamanda ero na sota tiko na timi ni Flying Fijians ke Georgia ni boi tini kalima na miniti me wana kaloko ena mataka ni singa tambu mai bodo ka na rao ni uni na saraba na ngitongo ena Fijiwan sana maki mena laki tomanira na nonda toni bala kibara ni se na nduru ni swai shipping Fijian rua emosi tungiri ena nonda tu na bako ko yang ona timi mai bodo ena singa ni mataka e sabu ka uti na moni mado sawati ko tungiri kasa maruta bali na nona samai kadibi ungo kasa tubarau ena be kadibi esa nui tagi kinongo o tungiri esa mai susumita ki chone koro indundua ena buku ni mabua katukuna ni ongo nanguna mesa nangai boya dorakina nano na tatanra e kuria na dorbu yamba kirusang bul karongo mana koro kona matakula ni lebu tuna ka endondonu ba mena sulia kina timi nibiti e bambo tana nona itumbu turanga na loka ni Fiji Water Flying Fijian isoa na sila ni nandona ngauna ena mbasiga e burubura ni ragawi na lubena tangani kandina ngani susu katumbu dake mai Australia e ndautu nelona na dorbungo mendarma kana singeleti bula ni viti ene mataini ngauna me matataki viti kina na dorbu embaki rusanga bulu kabango oya en anda 20 na rundu lutin gadiwa kangito kina baka mai landa dake ani kina Fiji Warrior nimbara ningela kingito ena Pacific Rugby Nations Championship ena rondo rusanga bulu ala kuduru mo ena dorubungo na beitang ende tu doko me baga tigu mo na academy ka sa bongo ni salewena saratu na Rugby World Cup squad ala kuduru mo mai na dorubungo e lebu sara na ben renre kena be mbole meda bana bonwa esa tu kina ni kwa engandra bana dorubo ni bisese bundongo memoria na mawe ni abai no na itumbu turanga ya ebe ba longanga teki ko na no na itumbu turanga katukuna me barongo yanga na yadana e marutaka ko na sila na ibara ni no na tosumai na lubena tangani e na be mbaki sauti mela ke do basara na Rugby World Cup ene mbaki ngo ko iso na sila e lewe ni timi erto adera ka do talena ndroni pepobu ena bole tuku ni Rugby World Cup ene mbaki ngo ena no to menganga wana timi ni Australia ni oti e wono sanga bulu kadi wana mbaki sama ingara en do talena waboki ni Rugby World Cup ka sabarete kungo na kena sama be tale na be tutu en rugby ranking zeno nonda burubura esa kawaluti kono ngono na timi ni Fiji Water Flying Fijians arto sama lutu na timi ni Wallabies mane kadiwa kini ka tini ni tutu na ngono ena tubu dake ena nona mainruka na timi ni South Africa bi alandi esa lutu kina kini ka tolu ni tutu karu na timi ni Faranse matai tikunga na timi ni Islandi na timi ni Argentina esa maidhambe dake kini ka dio ni tutu ni oti na nona mainganga wana timi ni Samoa
tiko na timi ni Italia ene ka tiniga dua ni tutu. Timi ni Japani tiko ne ka tiniga tolu ni tutu sa lutu sarako na timi ni Georgia kine ka tinikawa ni tutu. Arto mai bosa pagdadata ki vire sonan dobe toko ni ningito mai baransi e tolu na ngone ni viti ka arto ngito tiko nandona kalabu ni ragabi mai ka ana sota ni federal competition endo na ibareta kita vire nando be toko ni ana kalabu ni ragabi mai ka ana kana mboroiti ko endo ni yalo ni be bon dundu taki mata kawatamata ka ba dorengo vire nonda ngone rangito tiko mai baransi kandina ngani ba doriti ko na rugby world cup mai ka e tambaka na newspaper mai kia na be ka ba durengo e na ba dure nei tobu ni be bon dundu tegongo wera na nonda durbu e na ndua ngito na ma do sawati e sa tu telanga na social media na itu tukongo karasa kadibati ko na dobe toko ni taleso na committee ka didi bagati ko na soto ni kalabu ni ragabiongo marnan dikeba na tikinoya endo na bonua ka ngandre bi bagale bu me ba torda ke taki sai ko na non rangito na marama na ragavi tini ga tullu ongor na mala ni non bosa na kapitani ni timi ni Fiji Mbulikula ko Josephine Mages erto toko na bagale bu na Fiji National Rugby League na baka asama ene Mages ni kana labeti ni baka tangen ngendi ni ragavi tini ga tullu ber na marama na non da bonua na Women's Rugby League World Cup en ba authority ko en rondo lu rosongulu kabitu kana ngandre bi na Fiji Mbulikula membi watendo na timi kauko merani bi sibsibi kerna bi timi ana pasifika e kuria ko Mages ni rto na ngandre ba me ba lebuta kina buli ningitongo na treni ka taratal ngai dona bale me ba torda kitekina na nonda ndongito e ngito tiko ko Mages na timi ni South Sydney na South ni New South Wales Women's Rugby League competition ka baretaka ni sa lebu sarati kuna ngone le mai bono tani era baretaka kuna non rangandreba marna mata takana non da banua e ba bine bina takana dor bi ba tabuli ni Fiji Mbulikula John da kuitonga na non abeto kon na dor bi ba tabuli ni Fiji bati ko waisa kati verata era na sota ti kuna Fiji Mbulikula kena timi ni Samoa and Pacific Championship na rara na Santos Stadium mai Port Moresby ene ka tinga bani singa ni bula ko okotoba kini ka tinga limni singa ni okotoba rondo urusonga bulu katulu. Ena muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talo taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo do limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanumota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibata kayo na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nalabi ko marunta katiku. Senga, esan dondi na namaraw kinabagay dingli wo wakila. Balata? Kesa mani kadibi na nongumbula, kimundo sana senga nilenga. Doon senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wakatabi ya? Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinakan ito kay kanta sama iwaga tiko-tikong goya Amerika. Rawa-rawa sar na baga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kena ituku-tuku mataylalay. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungwa vina bima manione na kabini buko lulu kay Kemando, California,
Ve mama ni dua na singilewu ni lotulewu we kamundo viti and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Yavalata deo nangai dalata and a radio bulando vata. We talono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai we ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promover na bana kaloka na Via Avenue 2 City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Engen Remy me bakarita kiani viki mundo umay na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong going dona nonda toy ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumandangaya ni tali sota tukina ka vikilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kanduna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mabawa kay rongo-rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko sa nayaya ni Angona na sote singiliti ni Viti na kwila ni Viti kena so tali na yaya lalai mebakane ukukuni pale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may na doon na kaloka ng sigilebu, kina tinkan doon na kaloka ng bungi ni Moniti, kina singatambu. Radio Bulando Vata, me kauti kanda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wasea yani. Dilamay kaseranga andi pula ramase ni dambenga o dambe malu kaglaban tatokan din tuna bomin ko wele na elongo ni ko sa dambe malu mai sa rui matalaw din tuna bongina ramase tuna kinai rai rai ngai tatokan din tuni sa dambe mai Yavalata deo nangai dalata and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kama ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika.
Pinawali besar turang ken maram terbukin dengan elon tabu bina kami Lincoln Heritage Life Insurance bima mando do bikin tada pana keloko sada bale lek tanga me bikin talon to bitan no me bikin tanga yang tega bucinga na pana keloko tabu bina talanga ni sarungo di bikin ta oya na non de rong ya na bola de dia nang telata ke na kambar bina Lincoln Heritage Life Insurance ni kuwa biutak ngama itu na tuku kala di lelum sar bikin tanda sekila dorere yang bentan na pa muriel ustal tumante so na vikakan raw ni na bulan-bulan te ikentai en vingo nango endo na endo bir ang ubaw ni na post ang bitataki dian long animasi ha bibia ando ta nango no bitataki to kinango lele buser wiwasi takatunga na buguchiga ni kena sanga itu na tingum bulan-bulan weekend review kan radio bulan do ba tambe no no manu wichi weekend total ngai Amerika undo ubaw ni na lele busar terin chuk nango ngo sara undo bagarita kan ni rasa tega Amerika ni tu na kakana bulan-bulan sabi na kasar chunga na bagarita ki sara bagarita ki juga ai ya ndongo na wai ni saba ni kidney kala non the kidney ko eta kata tunga overtime ke bakan ndongo ya talituna sona ka sando obo ta tukina bakata kan non tando kana baga CVM beka non tando yan rabatu nambongi hukundi somi angona na wai ni sambutu kena pi matanggali o Italia so sando ngandre besar nga menda bangata katu son sona boni kau mera ni sabata bo bina katu wera non the kidney indongo na wele tinreu wai ni sabon ni kidney dona wele tinreu sando malaka tu mandangan na wele te sabata binaka ngai seleta biuta na lomani blender kendora blender chiko me vale me kena wai na wai nimbu anjena green coconut ngachau sange blend tak ngo merto waki wata todo to kungo na sorena wakata lai kina na kulin ni sa waki wata ochi ngai tugini mo lomba ka kina ono se vitu na molikaro kembale tolu na ingredients en ndo na isava ke baka sabi na kata mo saba ta bedaka o ya na no mu ngata ka baka to kai na kidney o ya ndo na maulindreu binaka seleta kena waina ndo mbu ngotia lomba ka dikina ono si vitu na molikaro ngotia nge ngunupa ka tuli bango rere ndo makasar be vitu na singa no muni baka yang tagajuk kembali sanga mo consecutive sa tiga bunikua o chita le vitu na singa sana ngai ngotia okay na kena baka ngai kena ngau na mo na baka ngai kena be mata kenimber na katala 1 hour before breakfast and 1 hour before dinner. Kaya baka ni kata raw talangan nyo pangataka 1 hour before lunch. Kaya baka tau chunga bike muni ndo na uwa ni sember no katalau kimbala sa enranga pa matagalay sa otabi raw nga kaya nabi ngata leso na pagkator numbula no cha sa tarabosar nga ya ndo na uwa cha pagkati ko pagkalilay sa angyo katalau abakatalay kina sember talangan nyo pakayang anak kaya mo di pakayakabi totol totokai kaya tahu ngandre apa ronyo bang talangan di sember ni oni kani anak kaya mo di pakasingiliw kaya pa matalang ko na wili tiki na mauli raw sabata ng duka may nangonta sabata anjina ronga ta binak na wili ti wata kaya na moli raw sabata ng duka may nangonta sabata ng duka ni kete ganda upagabuna ng bombota niyang siya nambo ronga ta enang uno patoya saro na bibu kita lang kena sabo itu may nanduka siya na watu may na kidney lebo saro chuk na kidney failures nang uno go baka mimbiching go bekento na turang kento sa kelachung nga nabuna sore ni wele te buke non da bagalilay ke baka ndon renre na non da balele ko ro tu ni mero blend tagi patanga kira na kulina na soren na way nimbu green coconut na way nimbu sar mantanga pa kay ko ya baka way talata na batu daw tu na non the kidney na lebun na mungunuba nilal na kete na kena na way tal baka binak rongo to na batu lalay daw baka bunan na kidney stones apa mo sama ta chubi kanda aturi bago ni sarbi na kanon the cloud baka ruta ka tu weekend da bi kambulo baka ngo mekenta ka kana
menta oi di mati ni ko nga imbule na ngonta kina ngata loma ka ngandre bagale na kelo menta bulung bina tu ka menta maru ta ka non tabe singa ni mataka ya na iba matal ro weekend era no to ngono bata ya balata ndio nga italate tolunga na ka ngandrebi mona sabata bago bina kina o ya no mukidni o ka chingo bo mimbi chugo weekend na turang ele buna kan do tu melo dan do rabu sai sangan dari besar kami nasabah itu kina babina kembali ke pakai 7 days consecutive kembali usar no kila bina kesana ni sa tegu men o itala todo ko mai na batu no ni kidney ando form tu over years ando ngana wele tinreu ono se vitu na moli carro kena wide kena blend tagi todo ko ya o ya ndo nambu kembali no ndo na torre singilep ndo na torre neka pamoto nambu sa tu weekend mai biche ke to tanga America to lang ngago be Mekong zerebe stoni Manila stongo be kitone city sona stoni Asia na Fiji marketer tungo sa tutal tunga kina nambu kembali ndo nambu na mataka ndo nambu na kabi blend ke batake na weleti au na pakilasar nga o yan vinaka ni ngomu na ngono ko tobole manda okela ni tolungo tuke tunga weekenda kento Amerika tuna bangko esiang orto tuke sar tungango wana la ngani sona market la na rete ngaki na maoli o yana moli karo vata kena ndona kena mbu green coconut ai apa mo sabe bia ko ya to vital no to no bi bakasal tagi chunga anta bo bi na chunga Lincoln Heritage Life Insurance ena buku ni norto bito ko ni chunga bia kapito do sar ni tu site do rongo tu ko saboritaka sa lele bundang ke kinta talanga pangko sa pagati una turanga ya namarama ya ele bagai patar tartal tu sa simbulum-bulu bina ketuir sa mai ketibidan non rembula ya songo na kanta siang nikilatu ele buna ka ko saboritak ele buna wonika we sa ka binanga menta sa ka kania tu na bengor to doko anda apa bina ka cuko ya buku di kena sa pa ka ruta gitu baga bina ka bikanta o ya na bikato to sarongo menta pakai ngata ketu kan ta sono bikanta do overlook ta ketu ran tumbangan hono di non tapi poli kuro ardan ta tunga kinta singkilan satu tunga kina dembula o ya bikanta yo ya na itu tu leka bikanta na ke pakon di bina kata me la kota ni rabi patulalai na patungo ke pakon na pagumuri na kini tanlo tu ni bikanta na tomat tampu saka ni ndo build ngamai as you age kembali na via yang mo na sabate levi chiko ya ndo saranga na sabon di kidney binaka o sabori ta ka bikanta da ke di bingara pati nai ndo ngana wele tinreu blend tagi pate ke na woi nimbu lomba ni kina ono se vitu ya na moli karo ta ka pa na matagelai le kabi yote vitu na singa sa kilasara na mama nombula ndo tal tu na injini bo bakata le o gai tiga butu ngone tale mai ya no vakila mai na nomu dengu kina kveka todo ko nombula ena binak sarnga mekin nai ya sa nda bo di binak chukin ena kabi di bingara bi nai ya no program lega sar weekend ba mutu na ba bur bakka samu chuki weekend ke ba sember tobolya manda tega busar ngane kabi ni kuwa ko tani bitu wala ngane singa or no rede ken bisau ena nomu nimbula we rosa bula miniti me lima na kaloko na radio mbula ndo bata be kemini todo na biakani bulu na my brother Kes Kumar Sen Bruno Kababa, thank you for watching tau bukan lagi lebih teksau mai korbo turang mai itu cukup turang mai kayol mumbula nabugile mai kentau bulu bina ka teksau apa kan ini bina ka talanga stay in tonga Mr. Pau na walurua bulu bina ka langi F mai na Fenton Place mai na partai sibuni tai kibiti bagan ini bina ka talanga knocking garau abu nang na siama cuma mai malepande na kam dibing garau tai Luis Dexter koroi tu da kau nei tam bulu bina ka nang na siama cuma sasa kota lagi na be mari da koroi taman malom bula nang ndo bata cuma Santa Rosa na ka bina ka dibing garau tai kota lagi na be Akesa Leo Motu ke Fals JT Bim sista mi matamin sau baga ni binaka ela buku de toman dia na kabi de bingarabi ndai tai olela sirbakula radio bulan dovata San Francisco boy rosang bulan miniti meli mana kaloko No me llame, llame.
wasivi na muyambe mai au sina ya wakundukai Beni usumu ya baka mai vako Eu ngaviko isaulako Eu manilili Au kirenga meu ngai mbondali Au lili Au saini matengai nai tasiri Eu ndau lawanga na lako me kua Ono na mai langa ni siwi na koro Kenero sa lako ngai mai no muita vina na sumi bondo bondo Ia misi daka Wakati Namoi tava Kuangani ko bela lizar mai vakalebo Retale vakalebo na vangu ameu kino sombu Kilanga no mi tabinga na somi bonda bonda Au lili au lako Engen Rebe me wakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no Volikata, nisa tikong goen dona nonda toi ngandi na San Bruno Cover Bar. Dala kumantangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga na ndui kai karandongo le di kena, kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turanga tawa Rakesh. Samba uli kadiwa kitumai kena na Crown 4 News katambaki tali tunga and the San Francisco Chronicle. Samba waki rongo seranga. Kendo vanga ratano tiko se ne yai ni ngona na sote singileti ni viti na kuila ni viti kena sotali ni yai alalai beba kane uku kuni pale do mai raito manda and a San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona kaloka na sige lebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kena singa tabu. Nada masara manda me huli kena dona no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabitu ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina magal ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarang amai. So ang tali warga tali tunda warga. Kubertungko. Au saya lo wag bengo kami binaktak. Nakampani binakang gua na heritage link. Ni. Naona binaka saranga sengat tali itu nak kaya pakatar tutu na kena. Taka na kena pepo wag dito ta. Kami so mi nakilaw kena timber na vaka. Sing to be kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi ni maron kina ngona mojuri paling bula kaki vai kabel taka kondo na insuang. Paya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo mena rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki oti na polisi ngaya na lenga tiko na beba se orai. Dawi mati se sianga. Raw sarana bakalew fo muna telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itu matelalai. Nanonda viti, ke ngasini buli paulangereki.
Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Veke mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veke mundo mai vini. Ena radio mbula tua wata. San Francisco me kauti kenda watama. Do yan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan badi kata-kata pinakasar tunga toboy siyang kau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singlebu siya bagai kabi, baru tegi tu bagai manggosang gay to toka na buno ni kana. May na menta tu ide ni ti, kena bagai singlebu siya bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tamu teke roro bagai lolo kaya na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yang 2 tala na tamani di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya lupa din na. Sa permentangan to buli-buli, gaya hotel ito ni stoa. Tolako. Sini miya ono stoa, wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa tukit serngaki na nakatungan reba, may paleta na noto to ilalako. May binakasar nga. Boleh roti kari bateni kina. Dato birto na bisi nga nakari mateni, se means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Kaya tel mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka parau cukup beka kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrenre na kunea. Turau talang ni kota en nomni bolu ke baron di tigo men na Marine se Sonoma County kan rere nomni vila baki vitar tarani kina napani taliboni 125 257 vitu tolu 5 vitu na kene tuku matai lalai mauli mada 2525 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Ogonoy rongo manufali songo nay maoli mad 1525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bila sa boleh turun kena marama darbo kena ngeleo radio bulan do bata tini keruan na miniti me 5 na kalok. Okay. Lebo sar chuka na songo sa tega bu baka dor chuka na ngonongo anda baka nam ngata chuka ni anda singa ke viti na katini singa ni okotoba. Ya andon na kena sebu ni tal no weekend da kabina ni ko sa na songo ngo be kebunito do sar na South Bay South Bay Fijian. Boleh tengah go South Bay Fijian, join us for our 3rd annual Summer Barbecue and Fiji Flag Day Celebration. Ang kaya padoro juga na katini kapani singa ni Pulau Kotoba, may na tiniki na ono na kaloko na kabi. Kembali sa uto kabalele na katini singa, sa uto talaga na bisong kulelebun ni kenamaro tagi chiko na singa KBT. Bikin to California to na South Bay Fijian, atau nggak pakai dorong cukup norto, wayang katini kapan di singa, wayang norto ikatul yang baki norto pakai dorong mana songgongo annual Summer Barbecue and Fiji Flag Day Celebration, pakai dorong cukup katini kapan di singa mana tini kina ono na keloko en kabi. Nabi kaso na pakai dorong tu kina wayang na barbecue, pakai lagi kina cukup talangan norto buno ni bulu taki marketplace authentic Fijian dishes. Na pastries kay na bikato to sir may bukan na pagarita ki iyo na niling ay ebultak na handicrafts ndapo ribina kan to sa setup talaga endo na to information booth ngo na buku ni kemini no kan ni bangrata ka job fair business social welfare benefits ken na pay tugu taleso orto na integrita ka patani ken orto songongo kapag tangaki na community and church networking. Cukup talangan to kids zone, jump house kena play center. Meron na lihi baka marot kitukin nangon ni singoya. Awan napakadur tal chunga nang gito. Baka na volleyball kena touch rugby. Rona napakadur kino ya na Henry Smith Park Santa Clara. Ronyo Vitartara. Verto na viokan ngobe uluing galo nampan ni telefoni. Vasai bawalu ono tolu vitu, 2 tolu saiba 5, sebe saula kalou, vasai bawalu ono diwan 2, 8 5 rua ono, sebe simelingio lebu, vasai bawalu,
va saiba dua diwa va saiba walu. Ya, yan vika so en orto na bagador chigorto na South Bay Fijians en katini ka bani singa sa ni surit chuen kina moni ngol sar chunga ni kina bagole lebu sa lambiu ta kita lecunga na no to roni pa ni radio bulon do bata na be tuku matela lai me pakani tuku au sa bagari ta ko chingo na kere kerua ndona bi sureti I still do marriage conference en don marriage conference go boleh tonga bango discovering the way God intended marriage to be. Ton pulangi chukina Reverend Moses and Catherine O'Connor kabatalaki na be na italtal manasa ke senimili kolibuso klaro ngole saramai vitingo ngo na buku chinga ni buli ni mbula di bakamawe ni bubale en na bagador chuka rochu na singa wa ne krusa ngulu kabitu ke na rosa ngulu kawalu ni bula ko toba walu na kaloko na mataga kina tol na kaloko na kabi na buna na bagador kinango 272 North Bascom Avenue, San Jose, California 95128. Na idurdur ni bulingo bi kimini na biotini ruana singan donan rau basanga bulu nandola. Yan buna na bagador kina yan Living Water International Christian Assembly kau bagadeta kachiko dona puli binango be kebuni na pakawachi bu chumbaka na ngonongo ni sa surit ndana ngole to ko sarani kina bagale lebu 101 North Bascom Avenue, San Jose, California 95128 bana walu kina to lokolo corona singa bagador kina rosa ngul kabit kina rosa ngul kawalu ni ko toba to yan donan raw basanga bulan dola na bulingo na rona singa kebakana be sotala no muni ne bagataro ngai ngirichi tal lui va seba walu ono tolu bitu 2 tolu seba 5 seba tala rebulo diwan 2 ono diwan 2 rua tolu 5 ba ngai biuta ke talangana itu tunggo oya enan roni pepa ni radio mbula 2 bata ndo sakatale kebakana ndonu na bika ubaga wili ka tongo na katol sanga bulising ni bulo September na rona kaloko na kabi na bagador chiki na dona lotu bata artung bita bata chuka na ngole bulu ti mai ndabuile bule lini All Scholars Association USA Worship and Fellowship Gathering artu sa surit stal ngaki no era na be korni buli raporungen na lotu esele mai nonda bono lamanewich bagar to mai turaki na Dudley mai andele pesi Valentine mai andele na Molly na Jasper mai singatoka Methodist mai no sore del Kusa mai Kandabu na Richmond Methodist High School, New Sour Methodist, Namba Methodist, John Wesley College, ken William Cross College. En dat is surit todo ko sar na All Scholars kedung komentali to kunerto na Lin All Scholars Association en singa na katul sang bulising ni bulo September. En ruana kaloko en kabi na bodor kinda na lutubata en 428 Mendocino Avenue oya mai Santa Rosa. Arto bakatokachi me Losa and Mosa Worship Gathering en tega buta gichiko nando na serre Salomania una kalo mai bisi relingio ni mantawa nanga indo chuko na nondra itabi masu na italtalanga se kope bisa arto sana chuko talanga arto na Prison Worship Team CMFI Santa Rosa Team buni wai puni pati roko likutu nanga kinta boy kanda chuko na singo ya na boss ni bikin tabanki nanga ilang to na serre nogu kalo nogu panua nanga indo na masu wana dekunesi Emma Koroy Methodist Church Leadership Ministries, Christian Movement as a whole, Fiji and USA government, and gasoli pu nauchiko. Na ital manasa wanga ni tangita. Arto nangai niochia, anagai sotu na specials, sana ngai bogatur talanga na soli, mabir na be kuribul to sar sa polito kaya. Niotia sana ngai dapakai kai bata, sana ngai suka talanga ikin non songo. En singoya oya ne katol sanga bulising ni bulo September rona kaloko na kabi varua walu Mendocino Avenue Santa Rosa California Los and Mosa Worship Gathering da susurich kedikina and bu vale lutu esele and da buli ked maikina and da chiko talanga kina na kere katol tukutuku esa bola ni bagador talchinga no Feast of Tabernacles na Abba 7 Media Ministry Appeal and da sando rongo chiko na non ro abagita chiko ya o turanga weka gebi ambringa Chuko sar mai United Arab Emirates. Kepo kona reda. Tosto tol sar chuko yan
na iwili-wili non toma-toma radio bulan do bata do na contribute lebu talanga sama ileo tal sunga ni tim ni radio bulan do bata Gabi sa surit skanda chiki menda tokona o yana Christian Media Ministry na buku ni kanal ikatoni kamburaga marro ni tugutuk membaliatan na Feast of Tabernacles do badur chiki men Holy Land sema Israeli kena bibu no taleso ando talon tagitu ne bola tambu kabang bimbi na koro tambu mai Jerusalem ya asabu duru chiki ndona kena pilngo manisangan nile ya doba saru chiki na isau ni be kaba libo ngan rebi ya ni be tamba me akau pangandondo nukin kambani sare chiki mo Gabi mai United Arab Emirates ya sabo chuku bita singa men le bagadur men to ngoliki na nam no mati lola men le dokumente ke mai na bika to dongo bakatalankin in collaboration talangan ke ngole an in don special flight and Fiji Airways ngole ni pandundo in Ben Gurion International Airport mai Tel Aviv and sebu ningona ya talangan ngali dokumenta ke chumo Gabi weekenda na buku ni Feast of Tabernacles ya ekabi na kuwa ke baka ngandrea mondono mudau $5 $5 don raunion in zelbe titilia U19 o kelas ando mbiuchika non namba mbulongo titilia U19 na zel namba 125 walu vitu diwa onova vitu walu bang do tale namba de Mrs Titilia 19 415 879 6478 and it tuku mai wana media producer ni Abba 7 Media Ministry Appeal sila kampanye ya KLP Ambaringa mai na United Arab Emirates na kavinangani kuwa endo sa katalanga oyana noto songo na ngomani marama rabulio ti mai na korinubuli na anti takumbau school oya mai sawani arto na maru taga chukuna mbagingo mai viti bakatalanga kina na bono lebo merke California oyana kabit sambul kalima ni ambaki ni kan di tugu mai na korinubuli anda sakila ni rasali besar na ngone leo na ngone marama rasa mai turi tutur sa rawat sar non rembula na ngone gora buli mai na korinubuli rongongo ya na norto songo ni kana maru taga ni kabit sambul kalima di anniversary ni korinubuli na bodo chugo mena Aman's Palace Event Hall o ya mai Sacramento na Rua Tolu Saibandua Longport Court El Grove California 2558 tongan reba menta boy sulu rako ya ni sena formal attire ka non da songonga kenda da sanga sia ke mambo da sakila todo ko ya na bikanta nang menta na kilandir to na baru ta chugo ya na bika kana saranga so anda kelita intukin on tapuno lo mai mai bichi island menu dinner kapata kena ngunu live entertainment ke artuna lang ser chukin artuna mata sere nang dua band mai Sacramento kapolo italanga ni rona rero no chuko talanga kina rona biotini seru batuanga ke Mrs Batuanga ya en singoya ke baka oni binakata no muniti kite sa bobolak sarchu niochi na songwana ke baka dorchu ne katini kapani singa ni bulo ko toba bendo no muniti kite sa totol sarchu ne ken voli na ngonongo ni roni bitar targa ni tapani mbiu mai wai na bantalebo ni van 25 5 rupa 5 ziwa vitu tolu sebe Anisha Billings and namba ni taliboni rua seba diwa 5 seba vitu ono walu vitu yan itukutuku abang sa chuk talanga ni and roni bapa ni radio bulan do bata and ekabi de garab de bang dua talent apa binaka chuk and buku di bito ka di binaka and radio do bata and ekabi ni garab de San Francisco sa buku di binaka talanga bikim ni nobiakan oni do bakot segata mai nomuni tukutuku siang ni somi mendo me kadiba kia non to salika kambura ki binaka ngona radio bulan do bata moni tikin vakarombuka ke mambale ke bakoni be sotali tukutuku di bakot mai ko tanga mena messenger ni radio bulan do bata sange ni roi tabi me kero nando kadiba ka tu ni bikemuni oya mena vi moniti ke na vakarombuka Ogono Rongo Manuvali Songo, Neymar Olimat, Wali Maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bula
sana senga kina niga tirobia Mobuleka angareba Ni utongu mokila Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai yani.
Nang udah na radio bulan 24 biar kalau mani 95 na tini keruan na meniti bago binang tayo sudah bitokan din na kabe de garabi ente kita kai. Beba kasar na. Poniray da tokongo na kenay ray. Dua nga na rukun ibu ni kau. Dua bayram ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung garabi ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti by Kiamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti by Kiamo ni Maybiti. Ano ba ito konin ni Divine Group of Companies maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka na Radio Bulandong Bata San Francisco mit Kauti Kanda Batamay. Esengan dina ni Kara rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kenda tuna senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tu beto seki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Dan rembeka nang wala ni kibalilo tino buko ni oso pakadadaka. Sen rakin-rakitan beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manion na kabini buko lulu bay Kemundo California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo Biti. And a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanta vata mai. E na muna nga una na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singilu utaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gay baka loka tabioka kaya na coleslaw surua tatni kailan ko pa na kaya na pie ng bani kay naman rai o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giring aki na bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale sarang ali to miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito li dilibata ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nadabe ko marota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Balata? Kesa manika vivi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati wa nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabatu wakatapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tutupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito okay kanda sa mga iwaga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, e na kena ituku-tuku matelalay. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani Dapat
tatale Saan di bulan ikodandra I refuse to obey you I refuse to listen to you Though you broke my heart I still love you What am I to do my love When we two shall meet again Precious memories forevermore Andi bula lesero Dauriau meno muitau Boro kanau tongu ni komitiau Dabatale meu na kaya Ninda luna sotatale Isa andi bula ni kodandra I refuse to obey I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi vula lesera, tauriau menomi. Kanau tongu ni komitiau Tabatale meu na kaya Ninda runa sotatale Isa andi bula ni kodandra Isa andi bula ni kodandra Isa andi bula ni kodandra Isa andi bula ni kodandra
Na sa wale uturan kena marama daru kena ngone leo na seren daru ngoto chika na bonga ndi wo ke zakau na itan lo ke matangali lusi na ka de ben garaba tinta na radio bulan do mata si bito ko kenta na lima na rosa nga bulu kabitu na mini jibe ko chikenta kan on the next ad break au ba wili ko chigo na bika mo sia matuki na tingin singa bina gadi kuwa au ke bagare don temani bosambala bu abador Oya don na liu ni puno libo Cuba Fidel Castro dakila Fidel Castro sama tu kina puno Cuba kun datang benda bakasam kon nuare dia cukup talanga mai Washington DC ya non turang ada Prime Minister ngola mai kina na buku ni non ramai sonter na liu ni mati ni tu yang go mai na United Nation na tini ka diwa ono sanga bulu tini singa bati ni kuan Fidel Castro bossa rota ni vana ua rosa nga bulu kadio na miniti o ya na nona bosa tu ma United Nation anga bi wali tagi to bango ira to unduri era ngoli tumba so relesu mai lago smoke break so era duva so sa bola chini mode o ki baka sama ta kamantanga na baka sama ya mendu me bosa tu me vana ua rosa nga bulu kadio na miniti non stop matai mantanga na energy to bo me bosa tu kina tu di bangko yang telingain dua nak kena break. Napa na ya salah ketungan na bos. Bawa kesama tak juga. Sampai sana tu turang gue. Tu kudin dua bir na bos sembal labu tahun dua. Bawa tu remain United Nation General Assembly. Aku sa wana go borto boleh tu mata mu bos sama mu sibi tu lima na gue. Bos. Bawa ko imdo. Kesa batu baya. Iya sa cukup nak kesarangan na katuri bos. Satu wan turang kelas apa hari tu biarkan nak sabola itu bikwa. Opang ko sabe to buta ke dari kato to membali Cuba na tin dobu no dala mau ira ramai tete ye na lenga na embago ta tu wa Amerika e vida na moto ka ko ya de na tin ka di obida ya na pa tu ben no bos ke ta tale sengan rebo chigo nangonongo menangono ya apa reta ka kan nangonongo na uchi nunggu bin karabi na buko rahul na li bango kito sang tale ngan rebo endua kito sa Baka sama tangan mendua me bosu tu lo meni vana ua. Elan dua na assembly bai. O mana kena barong. Aro tumba. Lintu na kena patangi tangi le sumai. O saba ko ya sona bosa koko tau tu na sona ngauna. Mai be ira sona dictator non de buru-buru. Abi na katsar bangana turanga me rongo di ko na United Nation. Na bukan na bosa tu na tin ka di on sanga bulu. Semati ki na tigin di singa binakan ko ya. Baka sama taka. Ya sa nang gito rakabi mandangan ta sar don na ua bakata kongo bita na ngito na sarap seo sa sar Netflix pa na ua rosanga bulu kadio na miniti no mo sar sanga yochi enduan na italno ya na kede talno na turango bikenta ya na kabdi bin garabi dinda ya ni ku cikenda le sumandanga na non da bonua sa bagarautu non da mate time na sota ke Georgia libur sa pat ralang takatu na mati minibiti raun na sota bingilandi ke bukan ronalasi ke mai ke Wales non to pule ya atu di bangko ngula ta pokon to na pakasam non ruwa pa mitu kenem sa bisa utali tu na mati miningilandi ngongo tim England de club na kartu sanganga uchurun dulu ke tolu dan kena drop goal bagadir lom se Johnny Wilkinson wa in Stadium Australia en ronon dulu ke tolu rawapa anga indu na kena drop goal ko sa bagadir lom ya non tempat tim simber sar ni re mbasi katsar juga no ya tu na samen re walu ken tu taka juga no singa ndabo bina kan re tu soba na bare taka juga no go kengo nangono ke dong gitu kina sa ndo wakata sa tu ngamu sang gitu tu en final yo je nunggu gitu na mate tim ni bicho sule ke nunggu ingu e batu to ko na to rai chuna dorbo nangono go to bina telanga be nunggu big bro dawani buka bagare taka juga na sai kap taki juga na dong gitu ndo juga na clip de wir chico katala kina na be buke lebu sar sale bagator juga na buku na to bagaru taki bagaya lo talanga mai be turan ni tal rina kama nangong go patala kini bertun na tim don effort bina kartu sambil itu juga nangong go sarle pakilama na bina kan include taki enduan non to tim ninru na Super Rugby franchise ka bagre ta ko sila lama pesuan na ndo bakata beli na tim Samoa ya na puno ndo numero talabi maikin no Samoa kitong Pagkapo mantanga may sulir mantanga bira windu talagang gap men to boy tabi ketani clan will be all on equal footing
reta ngani bagareta ka ni ruang na season sa reta sa andabo ingelanji rongito pinakabat kibaran se le nruka nga pagalele sarbi welesi vanruka talma tim ni Australia ko bagareta ka chukisa non mate tim ke se include tegi Macau no grol tournament se la na super 10 se super na 1998 amambo ta apaka tu angunu waitu na ngono reta ngana ken improve na forward play ni mati ni bisin dono pun anda to lek kina boleh na set pieces nda bago pena ka sa improve sar na scrum na ngono go din ni son na vira line out me na bago pena kata kita na backline na kona cut out pass na ngitor to bagador chuko sa world class ra na ngono go katuguni the only tier 2 team threat chuko bale pe na ngono go ver na tier 1 nation ka lebu talanga rasa tukuna sa attribute tegi chuko na ngono go na demise ni mata tim ni Australia Ronnie Lowry tal chunga pa malokin All Blacks wa na kena sa la kota ni mai orto na South African franchises kartu sa lengi to Northern Hemisphere oni na reda sarenga na kena sa talabi chuko mengo nangito mai na Northern Hemisphere mata tim ni Ireland ni mata tim ni Paranise na reda mata tim ni Afrika sa kuku atake mai ya tuko de chuko nendo na ngono mai muringo karo na sianga ni rona ngaro na rona tuawa ni rakabi na Southern Hemisphere na mati New Zealand ke na mati Australia iya sarto na liunga meta kya ko nga sana tarabatal ngani o ya non to mati time mentoka ko sar to le badi ngono ba ko ni ba kasamar tu no rendo ni bola tu na Simon Rawa lui non to final nga satu mata kento ya Georgia en da mo ni mata ko santa ba ni bina ka berto na dorbo kera bi kato ko sar tu Rawa chiko anda mai ba bu marau chiko bikenta anda redir na former players sar ba ko ni bina ka chiko berto na dorbo na ngonongo ukila anda sabi to ko ni tu di bango gondo na mati tim ni biti anda sa baga diengu sar ngaki ni da baga sarapa na kila mata nga sona ya dalile bur la ko World Cup South kasi sangan ni resenta bur na biti milile Kongo ya ndo chunga na ngon lekalek anda sa red sugar chunga kina ya na bibi sa unur tongito anda bo bida ko ndo bakta ulit gerto na timi bakta lagi gerto na management ke irto to sar to kono chunga na tim ba bimbi ok anta talngan dando maslo kirto da ka kun ruka kirto da to kun irto ba bina sar an to sa sanga takchukani wana kota final so sar itu kuna kento na mbakingo to na final kinya ngona kena bikato to kana gitu kuna na bikato to ngore boy roseblu kalima miniti me ono na keloko kasar na penirai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran ng tingit taki Reverend Aminio Balen Rock and Rock Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua na tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat ay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco met Koti Kanda Bataman. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na Sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni V121 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan kena lewang sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondro stoa kena nomu mate ni katumba. Den rembeka nangola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu be Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai.
ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonta bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabi ka kena kuslo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo do limono, se, o nga wali sa nga lito miko may nanomota, e na dio mali ma Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalo wasing lebo siya waka kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talaga na kinang dindu. Iyan ang Lincoln Heritage Life Insurance e nga nitikan na mga binaka na ito kay handa sa may buhay tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O dawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga levo. Katigo talaga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga daw sa mga claim. En de lommen die rustige boele kabane yawa kesama ni na lenga kisang oti karuan na mbak. Si ko na website ko to gori si text by kina wasi walu wandua tolu walu lima en kena itu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Isa, medak bata mana kango. Nada baya? Sabi laki baka lefom ni daka yo senga nikila na medak kaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu nikila na kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubi tolo te kisarangan ubi ka kitengore na radio bulon do bat. Uy, na program na ba? May na be long and new. Rungudin na 5 na kloko na be kabini mo rumbu ka be kemendo California. Tini karuna single buni mo rumay be kemendo ibiti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kawesi Voselani. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamai. Toka, komba na kena dami-dami. Waka diri nga lala, sabi-saba, kangay window na yangona, e na San Bruno kababa. Nada ba? Tukun tali ba? Na San Bruno Cavaba, ningali may ni may togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina katalay taka na manggosa kay na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundo di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kay nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa lebu, kinatinikan doon na koloka na bongi lebu. Wong di nakatag chung na bitokan na kabi bing garabatin tayo tini kadi ono miniti me ono nakaloko dora kana kana buku chung ngono bikanta wong bibina uno lebu merke bulo naka my brother ilaiti atama imbeka big bro ngona nito mele una tenderloin ando siamo tu mena beka bito to sara binaka bro ilaiti atama imbeka no muni mato bale siamo chung mena kabi bing garabatin tayo bulo talanga be ya kesa leo motu ni bulo binaka my Mildura my Victoria bulo binaka Rossi Merwan Lesi o George waktu kina be Tevita Sansina na Golden Heights baka nuni binak tu ni bikimuni akes binak naitana nomuni siamati kemdu tiguma baka bubale na kami be ngara bintai baka kina be turangan gueka sulto lotu George TJ baka nuni binak tu di nomuni siamata kamai mai na korturanga ki California na kabina ni ko naita emisol letan bulu binaka mai na buni sia gaman station dona serre me na numi talanga ni bang bimbi be kemuni nrakin rio toka gai mir toka na uza mai buni sia mai kandabu malombula pita tokei keda nomuni matu wale binaka na sia mucuk mai na kabina ni ko batalan kina be Mrs. Viniana Nobona malo bagale ba sia mucuk mai na pizza bulu kadio belo drive mai kinoya nakan di tui batalan kirbe nonguyada baka nuni binak tu yang dibikin tu todo kesar na kai binak ni kuah malo asia macam main radio bulon tu abata William Million yo day tigo viti
Never ever say die, Bakata lagi na bendo na maramgo may moraga, belum nak na itadi Lady D, binakan nando siya matu menabe kapito do sara, segundo betal lagi na be Mrs. na nopo na kapito na kuwa, baka nuni binakata lang be na ita meris tamani, maramakai lati na wangga liba, baka nuni binakatu yan, be kemni todo sara be kan nuni siya matu mai, na kapito na kapito ngarapi hindi nai. Sure certo mandan mati law ne Big Wheels Philemon in Decay, ke Simeon ne Robongo na makare, andela ni wai silibai. Paano ini bilang talaga be Mr. Big Wheels? Ora ni sa Chico Boli Jingo in the Bay Area. Mumbulang bulan berapa? Enandela iwai siliba Viri malu aku to kobiwa Cuba kamba ravoka Laki tomberu asara Mairake moturiki berata Yanu turanga eloma Kivanua batiki namara Mai wai panua talenga enandela ni wai siliba pula embau emosi nitukuni Leia lobi na kemui rai Talan ronro naimoi Nikau salu Lalu misa enai serau ni mula Isambau engan reli kalomoni Nakemui rai Serau lumisa Salu kebao Enandela niwai siliba Kemui romo au Bimbitaka Kobueta Nongubiti Lomani Maina rusa Kinambula Maina mbedi Kinadimbi Nalotu Kondolava Nasala Kimbau lomani bengauna kodang dibi enadela niwai siliba
Dendram beka na ngola ni kibal ni lo tera buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. E lewu tu na vima tanggali life insurance e Amerika. Ka lewu talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewu mo. Kaya wala may bangande, sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matatiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim. And aloma ni Rosa nga bulu kabana ya uwa. Kasama niya na lenga. Isang oti karuan na yambag. Sigaw mo na website ko itong gori si Texby. Kinabasa ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima. E na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singilebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge. Katalaw baga singilebu siya baga kabi. E baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity. Kaya baga singilebu siya baga kabi. May baka na baga sekera. Na sui. Ika tabuteke. Roro baga lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Engen Rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong going dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tu kina kavekilai. Era libu tali tunga nan dui kai karandongole di kina, kan dua kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni Vingarabi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa bawa rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko senaya ni angona na soti singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni wale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar. Ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taong dola may na doon na kaloka ng sigilebu, kina tinkan doon na kaloka ng bungi ni moniti, kina singatambu. Eh, doon ba ka tutulot ko? Doon sa ayalo pala mo din Siyempre mandangan ito buli-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya ono stoa, wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa tukit serangaki na nakatungan reba, may paleta na natatoy lalako. May binaka seranga? Wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas sa gilemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka pa raw chubeka kina do na ni matubale. Sinong do boli nga baka matawa. Wala to mada kina mauli mada. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so kanda unrenre na kunea. Raw talaga ni kota nomu ni boli ke bawang ditigo may na Marine sa Sonoma County kan rere nomu ni vila kwaki vitar tarani kina napani taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena itugu matay lalay mau 5 dan 25 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Ito na ka usaba ka nandarubi wasi juga nunggu ito buta na bitan lang ko na ngauna na sir. Sa doktor lang nga son to. Okay, lala
Wala mo suri nunggu gabo ka. Bata pa kanisa mo lang kita mo nandito dito ka. Nung kita ni sing lalo to sunod ang gabo ka. So ba sini nakit lalo talaga. Ni Sambula Binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Tarungodi na tulukin na bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevo ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.
mukina olani reisinga nawe sanga kalina kau biangana lala tunatanga songona kelengana karamada uringani yoga bauma ibusota sanga sara engoloya Sauni ngoma biri ya romoda bei surati na mosokosa Rasabe italini uani no musisi que una maniwa mokitiviti ba que venga au songona kuria ngana no duoda Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kanda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
bunga tuna angin losi endelai pura-pura saiko kondomoni no mai visiko utaling dinatiyaw mamara nindaru rindomoni no korondina lebukan morina yadana nanongui bola ninondaru rindomoni amai temaki nayelokan ni matamuni amai besuki tinani bunga tuna angin losi endelai pura-pura saiko kondomoni rayuanga meutupuna ndarungadi daurua ekamila ninondaru rindomoni nom korondina lebukan morina yadana nanongui bola ninondaru rindomoni amai temaki nayelokan ni matamuni amai besuki tinani bunga tuna angin losi endelai pura-pura saiko kondomoni amai temaki nayelokan ni matamuni amai besuki tinani bunga tuna angin losi endelai pura-pura saiko kondomoni kasar nga oni rai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran ng tingit taki Reverend Aminio Balen Rock Tama kemain nonton programu Bagamadhawa na toso ninga una. En bengara bini City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tina meniti be kamu ni Amerika. Singa lutule bu ni sibuna tina kantua ana tina na meniti be kamu ni mai viti. En veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka en Radio Bulldog bata San Francisco met koti kanda bata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. O kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u Rendre na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ikanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonoto stoa kinanomu mati ni katumba.
Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana weyatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ngadha se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa ngosoti ni kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vem matanggali kaka na tipina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago patana kena pie na bani kay na manray oyana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale saranga le tomiku mena no mota e na dio valuma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutoli dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nangolani kibali lo terupuku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na tos nimbula, kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rungo na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanta wata mai. Sibito weekend na ono na til kabito no minti radio bulan do bata pagod na tagchon bitokan na kabito bing karabin dai ngono batalanga to live chicken go ready liu ni nonto salika kambura gibina kengo una isibunin taku chiko talanga na rarin wanga bugal lebunga go SFO na bugun ni norto bisurechi oya anto no Fiji Airways anda pa bina kachuk ni sangai sarjo bago ko merto nangol talanga mai to na may kambura ka tuso to tugu ni bibol na radio bulan do bata po bina ka sa mundo nuchiko na vital noya surit sarma na radio bulan do bata go the wir sartunga na lomba ni wanga buka bo pambut na bus 350 ang kena kabu usar nga sar pinang sartunga na buku ni pingkara bito to sar na lomba ni wanga buko ya kapakaw na ray lesu na radio bulan do bata na doon ngal kami go na rida na sar baga tortigo ya wat ke irto to sar stakeholders in the Fiji Airways nang no sar ngango wa binbina ka pe opetay na tisu wa isinia bula benaka mumbula isa ke ngandolo mai mabu mai nanronga bula benaka isa ke ngandolo wa talangkina pe kondisi ambaki mumbula mai na suka na ivalu wambo tamay nambu ambengo baka ni binaka be Kings D Jeremy bula benaka be di ke Jeremy mai lo toka na kabi ni bingkara bin dai baka tanaki ni ta emi saule ta baka ni binaka chugen be kemuni gen ni matu bale na kabi ni bingkara bi ndai ndai ngona o bula ndelen dulebi ni bula binaka na turang maramanita mai Koro Island bula di lady di watalaki na be namuni partna mai na basu bulu ketul Roma Rauchiko Kaila Parataisi kona kono
Masini vesema titunanga Angini vasundan dan dinambe bakuai Ambai kilani kosa begitu Memanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelanggu sama tebua Tabonda baba kewangani berata Waktu mayan nunggu bakasama Menggunding-indingi manggai makan detak kiau Menggunding-indingi manggai makan detak kiau Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseani Waini matangu
martaba se un bom la vali veicole yandi domo au bakana wanga e bodani ko borro laka Tabulina buna no guda ukuda butakiko Kusame bakabuna no gudu ingawa ngawa kaririko Ni Michael di tani ya sangu na kilo ya rongaranga Yesaya di nandomu sararuti ya nandomu maya boro Yesaya di nandomu sararuti ya nandomu maya boro Yesaya di nandomu sararuti ya nandomu maya boro Turun ke marama terbuka nang leo Matthew salau da bekenda ke nona mati lolo benaka ni talo ke andi dondomo. Wele da dondomo. Ya nangona na radio bulun topat sa tol sarchu ngan tos lingi ni keloko sa foto bekenda rusang buluka. Rosa buluka bitu beniti me dapat non to bitokan na kabini bing grabe da eu pede lano pono monindo bing grabi. O sa pa kabini benaka taka chukni raw ninda mai sota tale no bulu benaki na marau. Nan dua tal na singa non to bing grabe na inda bulu benaka na sokte kan tu mo una na singa no mai toman na singa benanga ni kuwa karena ngale bisa tal singa pa rombuka. Ko sa pare taka chukna non to seleka kamburengo ndolo tu bikemri na bekani. Rotalangan dun ngesi kopa chukna ni to YouTube channel. Wea moni nangai sarabo tuki no ya nabi program so ando mbiuta ta kechuka no tonel ni timi me bakan tosu ni ngauna ke CTV ni raturala anda mai rongo tal juga na sing ni matangka en dua tal na wasi ni ngauno ya dapat lagi na nonta programu nunggu cisu na nunggu penuh ya na sing ni matangka dapat lagi na sotal programu ke bakal nandu pa sarabo tungadi nabi episode 2 ko ni nonta pakango ni ochi na vinga rabingo na ka binanga di kuwa Kaya kau nang kaya sarap rongo share tal tu nang ngol na YouTube channel subscribe ngan radio bulon to wata bobo bina kaya kami sa subscribe chukina en be ngau na ara chukina ni rongo tal tukina en ngon muni so so ngon na be share so ando bulon ngot chukani kin o kendal tu na lin matu bale ni radio bulon to wata Nada besar mata me huli kenen tu nang life insurance policy my be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabit ni Kostita na 2022 o sangir ta kasara biri ni tauna kabi ngaya kena mother ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara paling lai in time saranga mai so tan tali wara ka tala tunda wara ko tunggo o saya lo wa bengo pam binaktak na kampani binakang ko na heritage link ni no binaka saranga sengat tali to na kaya Pakatara tutu na kena, pakana kena pepo wog ni tuta. Kami so mi, na kila kena tu mi na vaka. Seng tu bi kena ila buli waya. Minta samu kena kisi, ni maron kena ngona mojuri paling bula. Kaki na kar taka wondo na insuang. Baya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga, so mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bagaleo fo mana telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itu matelai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa ve. Yandra naita. Kita seli katalo mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembamba kau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Kata lau bagai singelebu se bagai kabi. Baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu identity. Kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui. Ika tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari vingarabili Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Toka, komba na kena dame-dame.
Wakati ngalala sabsaba kangai waindono na yangona ena San Bruno kababa. Nababa? Tukun telepon. Na San Bruno Kavaba, ngole mai ni mai tobole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taka katala taka na mangosa kaya na baka sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomondono di tao na San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kaya na rarana wanga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloko na singa lebu, kinatinikan doon na koloko ang bongi lebu. Ay, kaya do bakan daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lebu na kaya daw tinikan na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Bye, correct. Daw boleh may be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. May be? Na maulimat wele. Daw ko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nunggu chisu nunggu badua. Dorongote na vimamani ono kinavitu ene kawani bugululu be kemadawe California. Vimamani ruene kavi kinatolu ene singalewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai gai waseano. Oye,
Bila sa boleh betulan kena maram dar boken ngone leo sa boto weekend tini ke 5 na miniti me bitu na keloko darong barong juga dai talo di Rutayambe mai be egi bagalolo mai da kabri bingkarabi dentai ya nanugu share talang di bawah da kabri bingkarabi dentai da satu benengau na menda sana bital talakin dan total na kabi non da bitokan da kabi dengan kuwa na mo modi cukup be Karlaini Leoni Mbenga mai korubuto mai mba binak sa boleh bukar na siya cukup mai korubuto mai mba na kabi dengan kuwa watan laki na be koini dokana singa oh mumbula binak mis dokana singa nuita gini totok cukup na bingkarabi mai Zakingori mai Woodland boleh katokan di Sacramento na kabi dengan kuwa kalani samba di liu talenga no muni so mi mele di toko pakai kabi na kabi daga di kuwa bakon di bilang to ni mis to kan singa bi kemuni kalunga tsara chunga bi ngarabi bakal bi opatai na TCY senior binang sabole bu Mr. na TCY senior no muni siamo to mai na kabi bi ngaraya bi endai saking ngandolo waktu lagi nama tu pala lembaki mai sukuni Palu Road ya na kabi di ngarabi endai sana mai itu kimantika na to di ngarabi to kan ngumarota kan to bitokani na ya kabi di ngarabi endai enda nangkai mai sota tale na ya kabi di mataka siang ni bisa una mai na tulu me atau saranga mai na bitu na keloko na ya kabi di mataka me atau una ya eu sa ko pedila no bono menindo di bingarabi akalungan saka chugo no muni boni au ona sigo binanga ni kwa daraga bi sota tale kabi di mataka di baga dengu binaka di samode Mate